هر سردمک فرماندارن خود آفرینه و هر فرماندارک خود و سردمه ده دکه دستان. لسر و آخه به دست بکرنا تکوشین آزادیه به هزاران فرماندار به تکوشین خاکرن دیروک. جلورا هر سردمک که هاتیه جین بویه سربهاتی و هاتیه بگوتن. سربهاتیه میا ایروژی سربهاتیه هفره مدیا میسایه که بریا فرماندارتیه دواتای که کرده سمبول حوالتیه بو. هفریتیه دوزه نتشتکی جریزه رهکی جانبخشانه و دلنزم دخوازه. هفره مدیا میسا ده سال 1984 ده لباجار کوبانی چاوین خول جیانه ودکه و دنافا مالباته که خودی چاندا ولاد پاریزیه ده مزنده به. تیشای کمین یا که هفره مدیا دنافا مالباته خود دگیره او رحی ولاد پروریه جبر ویه که هفره مدیا دبه یک جی افیندارین آخوالات خواه. جلورا هفره مدیا ده سال 2001 دوز آزادی ناست که و با آرمانج و زانبونه که کور بریار تبلیبونه ده و دبه یک جدلدارن آزادی ولاد. هفره مدیا میسا هر تم دناوا لگرین دایه. جلورا ده دم کرده گلک پیورین گران هل دگره سرملین خواه. و ده تاواهی جیانا خواه شورشگری ده خودی را حقی بر بسیار و چالاکه. لسر و بینگهی ده دل هر لگرینوانک آزادی ده جه خودگره. و دبه خودی شو بین کناین جبیر کرن.
لسیامشت نوری کاش که جانو دلی وان گلی مورا شاک جانو لسیامشت نوری کاش که جانو باجار کوهورê Medya Meysa çavên xolê vekir û hênesaya xwe yê yekemîn lê kişand Kobaniyê. Di sala 2014 de rêxistina xwînbexar Daeş berê xwe da bajarê Kobanê û bi awayekî hûvane komkujiyên mezin pêk anî. Lê zarokên vê axê li hemberî rêxistineke wiha sekinîn û bi dilekî wêrek parastina nirx û rûmeta gelê xwe kirin. Hevrê Medya Meysa yek ji wan jinê leheng ku li hemberî terora Daişê sekinî û birehekî canbexşana şer kir û heye hênesaya xwe yê dawî rêwêtiya gelek çeperên zehmet kir û ji gelek rêhevalên xwe re bû çavkaniya hês û serkeftinê. چه بلند کر گازی ناوت تایر بازی چه بلند کر گازی شوطان دنیل نامه و میشترو تو تعزی کشتن بابو برمه و میشترو تو تعزی روجك يا بدلش وتضايت بخازي روجك يا بدلش وتضايت بخازي اي لو طير نسانه صبرك جو خرطانه تو يستركچيان ودشت و گلیانی دور بره کردانی تو سرک و جلانی دور بره کردانی تو سرک و جلانی نوت تایر رشه جیان بتنامشه نوت تایر رشه جیان بتن خوشه دی چون تنر سالان سر سال بتن آمشه دی چون تنر سالان سر سال بتن نبى من مديا ميسا سلا ده حزرية كان تبنا غير خستنا بنا هاتنا من كمان سلا أساسا كان بكون بن غلط خوب باريزي بالقبل ما كي ندري جزاتنا أما أسبوعين مشي هاتنا ما كمان سلا أساسا كان بكون بن حمو ورد خطابني بكن وأنا بكون بن دوي مليدا شيء زمان كهي شيء كاري كل سر مني ما هي برسمی وی بده. اگر کو ایرو باجار کوبانی بناو دنگه او جی بسایه شورشگرین وکه هفره مدیایانه. پشتی ورخدانیه که دیروکی که هفره مدیا و ریحوال نویجی تواهی جیهانی را دانا نشاندان شون ده هفره مدیا میسا ده دیروکا یازده گلان سالا 2015 ده تفلی کاروان نمران بو.
son da hevdozên hevrê medya ew e ku wêtû li her dilûpeka xwîna pakrewanên ku li ser vê axê herikî li erdê nehêlin û wê bibin şûbdarên xewn û xeyalên van cangûriyên qehreman.